Michael Karanja uria ni murugamiriri wa wadi imwe kaunti-ini nini ya Molo ni ahinyiririe maabitha a borithi akiuga ni mekurumirira uria makoretwo magitwarithia patrol ciao cia utuku. Muikariri giti wa kiama kia Molo Business Community Evans Ngige ni augite ugondereru wa maabitha a borithi hari uruti wao wa wira niguo urehete wagagu wa ugitiri kuona ni makoretwo magitwarira borithi bica cia CCTV riria ucio uyu ukoretwo ugithie na mbere no gutire ikinya makoretwo makioya. Kama wanabiashara wa Molo tuna huzuni kubwa sana kuona ya kwamba maduka yamekuwa yakivunjwa na hivi leo tunaongea usiku wa kuamkia leo kuna already watu wawili waliuawa. Riu andu a itura riri ni maroria thirikari ikorwo ikiingirira uhoro uyu na kuoera ekina ikinya ria kiwatho. Wanakuja wanaleta wale ambao wanachukua ni thutha wa andu atatu kuragwo ni andu matoikaine aria maramatemangire na mabanga. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Gathoni wa Nyambura.